Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 7 ha kajingelam President Samla Raphael Sinclair Samla Ribor Mautho Secretary kelapan kudno ya ka 5th Zonal Youth Convention kabala long South ni lenter ha ka pra hadu khatway tarik kalalengkot hajar arpun riu ha solat parish ha kasingi penkut khatway tarik kasingi utrai la sedang da kamas pekut ha ka ba Most Reverend Bernard Lalu Auxiliary Bishop jong kajalan yang ba Shillong ula long unong penmenta ya kamas pekut bat ban samru ya ka ketien ublay rengkat keseneng ke krau syaki kun samla bat syaki pat riungan ha kamas pekut la senran lang da hiling do so blay bekentup ya parish priest Reverend Padar Michaelson Padar Hieronymus ding do lengkoi Padar Pius Shadap, Episcopal Vicar jong kajalan yang ba Shillong, balong ru Zonal Youth Director jong ka SACYM Zone 7, Padar Bhagupar Shadap, CMF, Padar Chairman Kongshay, bat Padar Donbok Dole. Lapan syit pensyengan ya kani kasngi da kajing dan lang kiri upau kemat ketan bekentup ya UMLA Kamawahati Constituency bat Charles Marngar, MDC bat Kenjok Lang Rangtong, kinokit kam barim ke SACYM Zone 7, kinokit kam ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Central Body, bat ki balasha khot ngobha. Palat 8,000 tam ki khon samla, ki delegate kan thei bat shinrang, ki la tuit ban shimbenta kham tam hakani kasngi penkun. Hakani kasngi ke SACYM Zone 7 kalapan kuburam ru ya ki khon samla ki bala wan shakmat haki kerdan pule SSLC bat HSSLC jong usnam 8,000 arpusan bat syakitu kinongkit kam barim jong ke SACYM Zone 7 ki bala shimti ya ke sakramen jingken tiu kurim. Lapan kuburam ru ya ki reuniam kan thei bat shinrang jong ki santli ki parish ki bahap hapo ke Zone 7. Hadian kajing manis sakramen balaya lam da Reverend Padar Pius Shadap lapan kod yakani kasngi de ki program bapher na ki khon samla na ki santli ki parish jong kani ka zone. Usamla Raphael Sinclair ula ai kajing kran kublay ya baro ke bala shimbenta hakani ka lumpung basyongkun syongblay. Lapan hiar ya kalama da UMLA jong Kamawahati Constituency ba Charles Marngar. Most Reverend Bernard Lalu ulapan bena ba ka convention Haus 6,000 arpupra kanlong ha umbir parish. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 5th Zonal Youth Convention 8,000 arpundriu kathim Chris Jisu kajingkremen jongi dakamen sim kabas ngongu bat kabadap jikremen ai kublay ya baro kisamla na kisantali ki parish ki bahapa kashatri jong ka SSCYM Zone 7 kata ka umsning parish ka umbir parish ka umsalat parish maubri parish bat maulas nai parish ki balawan banship benta hakane ka 5th Zonal Youth Convention ka jingdon lang ka jongpi baro menta kasngi kamde ka jingedon pajba henrei ka dei ka dap maublay udon hakdeng jongi udang khot yaki samla ban im Banyeng bat banlong kisaki jongu hakane kapor. Shua yakane baro nyai burom yoble. Senang temai besuk berbadap cikir kuih pi baro ki balewan lang hari ni lumpung jogi kun samla jungi samla bi ngadap de cikmen ya ni step bari don rekat bapi hari kemas bekun jogi ki kudo lang jupi ki samla kabang ki samla ki kudo lang apora koi ke dai segi zon beper ban sukmen mataresni ban yadon kat bapi ki samla jo Zone 7 kani kroi pi yadon kani kroi pi lewan ban shimenta hakani ki kudo lang jupi ki samla
ni snow yo jing kemen ni so yo jing kemen bani i bi kesamla kan ni krui but ni snow sherhem ga musim jini baro habgi i kan ni ikut samla krui kewan ban shimanta hakane kamas bakoi ban kumangala basdang cho kamas ban sakhi kamat ka perthei ba ukris udai ka jitermen juni ngai kublai ya ki nongket kam cho ka gun kunhun ba juni samla cho ka diocese ha ching pai chi kumi ji pada jemre sela ki bala jie kan ya ka phang ka ba so tenat hadu kata-kata khamtam bagi sedang pengikut Yerusalem Jubilee cho ka jitermen kira jie kan ya ka phang banong ba wala Yerusalem Jubilee cho ka jitermen ulakut Hendrai ukris udang beteng ukris wiailong menta berjunam kecigermen nakabanta juni khamtam nakabanta jubi kun samla kene kamat kene kaba snow kongsan hadu kata-kata bagane kamat kaba lajit ka anusia mingi hadu kata-kata bani pusan lang ha kene kastem tina kata-kata samla bi kene kamde tang ka phang pedeng ukris kecigermen juni Hendrai kadai ubudlum nakabanta cungi baro khamtam nakabanta cungi kun samla syaya bangan sedang nakabanga keli akhmat cungi nakabanga bu akhmat cungi kadai kecikeli kai kata ba ai cikermen ni bi kai thai kata ba ai cikermen ni bi kun samla ka cim cungi hatu kadai ka spa kapeu hatu kadai ka jinang jinsan hatu kadai ka kam ka bapitrei hatu kadai kisap kipong di bapidan hatu kadai ka cilabor ka jobi hatu kadai ki paralok di bapidan ni hatu kidai kita ki cimpaunam jungi hagila pathai kubor ke bagi ya tulun na kadai ka juk jungi mentang ka bababun ki priu ki sarang bagi so kelau bangan sibun ki longbut ki babun yang la kadai Instagram la kadai Facebook page nga ne agino gino giway bat kilat patay kubol tina kata-kata para samla bai bara bun di samla mata na babun na preng chungi ngilong kemuyaw aktin pareng connected digitally but disconnected emotionally ngilong connected digitally hadang ba kilat patay kubol handay ngilong disconnected but hagar ko berkhat chungi hagar cibut-cibut khat ke chungi Yibun kam buat bun ke. Hendak yang berdaya juga jibun kam jungi teteng ni sotuli. Kedulur ke mesim jungi. But ngiyok si bun di cintip. Kaya bagi ngiyok cintip mata. Baru kaya kita nak khmat jungi. Si bun kaya bagi ngilak bentip. Ngilak bentip lagi kepercayaan baru kawai. Ngiyok si bun ke cintip. Hendak teteng kita ke cintip. Kita kelabat ini. Tenang kata-kata. Nolong kini ke barakat kebaban seingi kadai kecikwa bagi kiu syakmat nak kecim ke babaroh ini dan kata kejang nur kecinti ni kecik syarem kecik uslai mensim ya kalawai mengintip ke kalawai cumi kanlong batin ting kecik lomat cimut nomor gim sutu hakan garanti bagi dai banyak hakan kom yang penting nongrim ya kecik cumi tadai halor kene kanong rim bakabalang mata kasgi kabu hapunay jungi ni kecil amat jungi ya kecikim kabalang mata kasgi kabu akhmat jungi bandi pusan ha kadi kasi burom jaga baptisma ka jong kris ha ka baulay ula penpaw akhmat jungi uay ukris na kabanta jungi baru ulay penpaw akhmat jungi ru ngidai kay akhmat jong ulay ha kadi kasi burom baptisma jong kris ulay penpaw hangi uay ukris na kabanta jungi baru ulay ru penpaw hangi ngidai ke rahmat di jong blai tidak kata-kata oleh ni om bau kris udah ke cermen jungi kabaptisma tadi ketendrai jong ke Kristen jungi bau kris udah ke cermen jungi kabaptisma tadi ketendrai jong ke Kristen jungi ha gospel mata kasih kabaklan sepang kabaptisma jong kris ngiran sipun kimat ki bangilabat busan na gospel mata kasih Kamat kebanan kong kabang aku akan buah khmat cubi kesamla kadai-kadai. Banak baptisma jauh kris. Ngiyoi bau blay
uday ubawan sini. Ublay ubapenpaw ladi. Ublay ubamburi ladi. Ublay ubapenpaw ladi. Baru ublay ubawan sini. Gospel kaya tu yangi bau Yesu lawan nakalilaya. Syakawa Jordan bansa penbaptis hau Yohanes. Kabaptisma jung Yohanes kadai kabaptisma nakabantaban pengkuy ikipom. Ujisu ublay ubam dan pop ay ayroen. Ubnan kami kadai kabaptisma jung Yohanes. Mamamcusage pandong maladi laupan. Kenang padudu babinya do besat gesni. Dan terwai ketinya kekriam bakuat siya katatayang jumi. Namar katakot rai ke padre de bebada ujo mensim. Dan subhabat bakuat siya kinikicing ay. Kibangilawan ra. Bahan penkentang iki. Bakil kalalong kamet batasnam. Jomutray jini uji sukres. Upalah hukumingi bahan penmentay kinikicing maya. Namar mauhi kabit balay tinoy u. Udah siyamyok po. Pada kabaing mo yabi. Ula duai kerku, ula kedia, ula lagi sendran uong. Tushim batubam nakani pibaro, namar kani kalong kamet jonga. Ia kaba NIT na kabanta jompi.
Ha kecukur kom dalalai bam ulashimi kakuri pada kabaing uyami uladwai kerku barulai kalagi sendranu ong tu shimmat tu di nakane pi baro namar kane kam kuri chokas nam chonga chonga jutang batumai bat bam cukur irban pemi nakabanta jupi ban nakabanta ki babun nakabanta ka chingma pi ki pom tulaya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajingeng na kakalin kada musim ka number cerai ka bakat real na kalinti peneng ka number cerai art spa lai pulai na kalinti peneng ka number cerai she spa kabunya
Haji. Ablaze po niya Nagpagri pada Iban Suya Simbal, Iban Amaubri Kabush. Nakapagri pada Diego Nombor, Iban Amaubri Kabush. Nakapagri Sistem Monica Linggo, FMA Iban Amaubri Kabush. Mrs. Datuk Julian Rumah, dia lupa nak. Mrs. Datuk Julian Rumah, ini kawan pada yang mana macam ni. Tanda Mary Ocean. Nakti macam angkat hijau yang ada zon zon. Boleh sebut kata. Dapat ya iba Victoria Tariang na ikong ni Shaiden Carnolong. Ginay kasi hakti kawajan na dapat ni Shizula. Iba Mark Ceremony dapat ya iba Mark Ceremony at ikong yang berjalan. Ya ikong yang berjalan. Inay kajik hakti kawajam na ganda pinitin. Nakwat ya iba ebok lang siya, bat ikong Bernie Mary Carleon. Ebok lang siya, bat ikong Bernie Mary Carleon. Nakwat ya iba Geoffrey Notblau, bat ikong Sapinarisa Marlanyang. Semua itu akan punya baptis. Nakot leba. McDonald Renza, at ikong Dilisha Gerardo Sid. Para sila ay kasi topik pajam na kanta ni Miss Alba Kriel. Miss Alba V. Kriel, ide Vice President, Jong Ano. Dapat sama Mary Christine Riang, ibalajok kaka Youth Muay Thai World Championship 2025, kakabshin. Kabalalang ha Abu Dhabi, at ini sama ide naka-Osling Parish. Ikot ya isang na alpal sa Zinyariang, ay lajok kaka 3rd Olympic Muay Thai Asian Youth Game
Tapi bagi ni baru online dan kibajak haka World Championship joka Muay Thai kideshi paratrai. Win ai ka jik hapti kabajak na kita kini kelai na kisangla. Kideshi pun saya. Kanba yang sisi ginawan sepat tempat yang Salvation Choir Banruai yang theme song jong World Convention. Presiden Jomong Salai Manis dan Siti Terpaan yang di Samla Jungi Bani Sulawesi Kampi. Kita Presiden Badan Burung Jungi Saiti yang lain selai Hai Semedi Badan Burung Jungi. Dan ini benar-benar baka Fifth Zonal Convention jogi Samla SECYM Zone 7 Kalapoi Syagabukut. Pada kecikumen kebakrau kapabna ping Samlaru baka 6th Zonal Convention jong ka SECYM Zone 7 kaban selong hausnam Arajar Abubra kan selong ha Umbir Parish. Tulis pun ya. Umbir Parish. Kita
Masyari Tuhan lang ang kanina. Ikot niya ang ikot niya. Media person Jimmy. Media person Shabir Mak Nelfon. Baru ke official number Jimmy Pilihan Shabir yang telah mengikuti Shabir Mak Nelfon. Depan yang sukses dari berterus dalam episode. Iwan Marco Hajing samani kendo jingkan jo abon Kang baji sudah lebih yang ibu Oh Chris Jesu Kajing dengan kami 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 Oh Chris Jesu Kajing dengan kami